kong iwat sa kapun jungi. Nakwa ban kali ka nungut na pi haba pi kitia. Pi page chua, pi wat chua ka mobile. Pi sa page yaki bahayeng hasam hadin. Oo, ngim la ban len. Ngidon kam ya ka teknologi. Ngidon kam ya ka takajingkiw ha ka science baga teknologi. Andrei kin mau. Bala ngim nang ban penon kam. Ngin long mrao sisin kasngi agane ka mobile phone. Nakwa aruban ong ya pi iparalok snong perlok tao kamtam nilay nakabanta kinaki hep kibaret. Kalaway jong kasnong umdap rangi kasyong hapi ki hep kibaret. Adama pi ki hep kibaret pitre syutom. Pipule syutom. Piyaj hakajing im kajong pi hakajing tibriw tiblay. Bat nagababu yaw blay hakmat lada pisim ya kano kasenjam kajong pi. Ngangay skam bakasnong umdap kajong i kanlong kasnong kabandap nakajing yaid kabandap nakajing bah. Nakwa aruman ong yipi ki parlok ibahaye ngasem kilok snong kilok tao. Tong inya trailang nagabantakan no kano kakam. Kamtam lilay hakabayday bat karoy kapar. Ada kamdon kajing ya trailang hapdeng inong song snong hapdeng urang ba snong bat hapdeng kiseng samla kiseng long kumi. Kajing temu jong kasnong kanamla banpoy sa katong. Anday lada mangi kum kinong song snong. Ngin ya tray rangkat na night scam. Maka roy kapar. Kajing ya iit, kajing ya ton, kajing ya ba, kajing ya miat. Kanwan apo kasnong kataw kajongi. So ay